मरवैबा पाव लांचेन अदुना लैरिबसिंगी मिहुतसिंगना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लागा उनखरे। अवांग सेंगमाइदगी हिजम ओंबी इबेमचागी मिसिगा मरी लेना सेमखिबा जेएससी नंगासी नुमितुंगबा मतुंगदगी नेशनल हाईवे बंद चथबा हौख्रे। तुंगी चारोल सुरोल इंग तप नुंगाई याइफबा खुनाय अमा पिरमनबा अपुनबगी पांगल सागतपा मथौ ताई हाइना हानगी UNLF की चेयरमैन आरके मेघन ना हाइख्रे। अमदे मपानदगी चंगलकपा मितोपसिंगने येलहौमी फुरुप मसेलगी मरक्ता नुक्सिनदनबा होनरिबस्ते अमता ओइना थेंगनमिनबा मथौ तारे हाइना येलहौमी फुरुप की सेक्रेटरी आरके विजयलक्ष्मी ना हाइख्रे। खुरुमजरे ISTV की पाव मियंग ताबिरिबसिंगबु तराम नौचरे हौजी पाव संतोरम पिजरे। कांगलुकी इरांग असिना हौजिक लांजेन अदुना लैरिबसिंगे तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लागा उनखरे। लांजेन अरिबसिंगना हौजिक थेंगनरिबा खुदोंचादबा कयागी मतांगदा गवर्नर दा पुखतखे। मसा मसागी मयुमदा महौसागुम हंजिंदुना लेहनबिनबा अंगांगसिंगे महै मसिंग अनालायंग अमदे युम कै साबिनबगी मतांगदा गवर्नर दा तक्सिनखे। गवर्नर की माइकैदगी वाफमसिंग असि मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगल लोइनाना पाइखतलबा ngaktani haina thajaba pibaga loinana athuba matamda thabak oina onthoknana hotnagani haike। unaba da commissioner home amasung governor की secretary su sarugyake। अमरोमदा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की चेयरमैन दिलीप मेसुंगली अमसुंग महाकी ऑफिशियल अहुंगा लोइनाना मणिपुर की गवर्नर का उनखरे। हौकिबा अगस्त 13 खोंगी शरु टेकपदगे रिम्सता अगस्त 14 ऑपरेशन तौनब होनबदा लैखिदबनी हाइबा अवांग सेकमाई लाइपत्तगे हिजम ओंबी इबेमचागे मिसिगा मरी लेनाना सेमकिबा जेएससीना ngasi numitungba matungdagi नेशनल हाईवे बंद चथबा हौख्रे। लंबीदा मियोय कया थोरक्तुना अचत अवोक्सिंग थिंखी। सिक्योरिटी ना मियामगी खोंजंग असि लाक्सिनबा अकनबा थबक लौखले। मिसी असिदा चेनबा डॉक्टर की मथक्ता आइन की ओइबा थबक लौखतुना जब चाबा चैराक पीबा हाइबना चिंबा डिमांड सिंग असि अथॉरिटी ना थबकता ओंथोकदबनी। करिगुंबा थबकता ओंथोरक्त्रबदि नेशनल हाईवे 2 बंद तौबा यावना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनगनी हाइना लाउथोखिबनी। तुंगी चारोल सुरोल इंग तप नुंगाई याइफब खुनाई अमा पिरमनबा अपुनबगी पांगल सागतपा मथौ ताई हाइना हानगी UNLF की चेयरमैन आरके मेघना खुंद्राकपम केंद्र तेंगबांग लुपना सिंदुना कुकी लांदा एसी असिदगी लैखिद्रबा अथौब 10 की इमुंग मनुंगदा तेंगबांग पीबगी थौरमदा हाइख्रे। युमनाम खुनौदा लैबा नोंथोंबम राजेंद्र की युमदा पांगथोकपा थौरम अदुदा खुंद्राकपम केंद्र तेंगबांग लुप अमदे विलेज प्रोटेक्शन फोर्स की थौपुबा सिंगसु सरुक याखे। लैखिद्रबा अथौब 10 की इमुंग मनुंगी मियोयसिंगदा हंदक अहुमलक सुबा ओइना सेलगी मतेंग पीदुना इकाई खुमनबा उटपदा नतना लैखिद्रबा अथौबा हाउबिजम सोमेन कुमार अमदे अथौबा नांदेबम रोजेन की लोइनबिदा इलेक्ट्रिक फिशाकोन अमममसु खुसनखे। आरके मेघन मखा तारदुना इरेबा की दमकता थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंग असि मखोइना लैखिदबा मतमददे अथौबा मिंथोन पीदुना लैबाक मियाम खुबना महाके मथौ मंगम पांगथोकपदा सरुक यारमी। मथंगी चहिदगिदे कनानसु निंगसिंगनदबगुम तौरिबसि तौदनबा लैखिद्रबा मियोय अदुगे इमुंग मनुंगी मियोयसिंग अदु खुंगंग लैकाइगा पुन्ना हिमिनबा मथौ ताई। हंदक थोगलिबा कुकी अमदी मैतै अनि की मरक्ता थोगलिबा लाल असि मैतै खुनाई असि नमथनबा सिनबा कनागुंबा खरना सिनबा लालनि हाइबसि लोइना खंगनरबा वाफमने। मरम अदुना अखोय अपुनबगी पांगल सागतपा नतना अतोपा उपाय अमा लैरोय हाइखि। मसी साफले हैंगलिबा लंबी थोंग या पाक लंबी थोंग समक्वा फजब एयरपोर्ट के अंगकवा अचो एरोप्लेन पायदना माले मसे यामना पिक्सलनबा इंटरनेट की मतलब अमदि चतुर्थ सिंह खुदों चावा मयाम अमा खुदों तमसदे माले मसे खुदोंगा पाक ओरे है नोखम अदुगमदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दि अदुम साफलबा मतम ओइबो सेस्ता अकोइ मिरेसे नकलवा वही हैं साफल बिरो कोई ले कोई मसे हानबा हानबा अरुमे ननी मतमदा दुखा थाना बुमदा होजी खंदे पूरा पूरा मा तो मसे कोई से साफल लिब्रा साफल द ब्रांच से हम सोता है।
Tauramadu Nongtombam Rajendrona, Aikoi Meite Asi, Landa Sokba Natraga, Laikidaba Ama Yawada, Media the Tagatuna, Miamdagi Mating, Nibagi Chanabi Amator Klibasi, AC, ACG, Lady Bamuching Aduna, Tausa Dabadagi Torpani, Ashigumasi, Taru Urubada, Nungaitaba Pawi Haiki. Maintain society sida land soki mayam obiramani adu the soki banere ko phel da thala pa adu pauche da pa adu ai line mangam re khar line bio ai gi jipe number ha pa sida pesa ka kapi yoga na tor ko matam sida makoi thawai contract pi se kari gino makoi soi se kari gino se akoi society da maintain ko ja taw le ma mai le akoi gi inda te thugai ne bona ko lan chena da thawai tha gi dunia da pesa ka ga line ba na bra madu phel da ha pa na bra pauche da ha pa na bra ne ko mai gi ha pa ni London the lady, Alice came to give. Looking on the lady, to solve the Mayam's lady. She look on the way. When a monkey by that, when a monkey. Mapandagi Changlakpa Mitop Singna, Lamdamasida Kunda Laitaduna, Laiminaraba, Yehomi Prup Maselgi Marakta, Singchep Taduna, Amaga Nushina, the Nabahona Ribasi, Aikoi Amata Oina Tengnami Nabamatau Tare Haina, Yehomi Pruki Secretary RK Bijalaxmi Nangasi, Intercultural Resources and Peace Building, Haiba Hiram the Pangtokiba, Nomagi Oba International Workshop, Hogdopagitorum the Haikre. Government Hindi Teachers Training College Impal, Council of Education Administration Amadi Management, CEAM, Manipur Chapter Amadi Yelomi Puru, Manipur Sinduna Pangtok Patorum Aduda, GSTT Shigi Principal Professor TH Asa, Yelomi Puruki Secretary RK Bijalaxmi, Cultural Activist and Scholar Mutua Bahadur Amadi Asia Center Harvard University Gi Associate Binalaxmi Nepram Yauna Wangangloi Oin Sarukyaki. RK Bijalaxmi na makataraduna, Lamdamasida Ladiba, Yelomi Proof Sing, Amata Oina, Nukshi Chanana Kiminanaba, Matam Kayadaki Honaduna Lakli, Adumoinamag, Mapalamdaki Changlak Pamuy Shingna, Ekoi Maselgi Marakta, Singchep Taduna, Amaga Nushina the Napokonari, Masida, Ekoina Ekoigi Marakta, Shingnarakli Basti, Amata Oina Tingnaba Matautai, Masida Natana, Matam Kara Ekoi Maselgi Marakta, E Pau, Pauna Bangamdana, Purup Amaga Marakta, Tazanaba Ledam Kaya Adu Ngasidi, Tinglaba Sutengna, Tazaba Leratuna, Ipa Amagi Machani Kanduna, Hana Ledamba, Nungshi Chanaba Adudagi Henba, Nungshinaba Ama Puraktuna, Ekoi Amata Oina Mahusagum, Himinaduna, Ing Tapalamdam Ama Oiragani Haibagi, Tazabale Pongdoki. Ngasi pawda akhoi na pangthok charagliba workshop seminar aduga akhoi na khun da chacharuba matamda akhoi gi bonding se yam nongna sengat phasagat po ide habidi akhoi je hana dagi leraklaba bonding ni na head wari sabo unaba matamda nuksina badudi saphong la pa haitare yamna thengna akhoi je makeup thola pa taraga su hojikti akhoi je punda bayade united oi da bayade habise people khudi makta community khudi makta realize tore aduna people to people connection khoi makhong digi horaba matungda akhoi gi connection je sema ba matungda sungsoi soi dana akhoi gi manata misunderstanding leiramba communication gap leiramba amana amada akhoi historical grievances myam ama leramba myam se singdoknaraba matungda loina ma diminish toraba matungda anagi nuksinabagi bonding do amuke na stronger oina semakani habigi thajabasiga loina na koina sigumba workshop se akhoi mathang sum sinjarapani Miamgi Mihutna Lengak Sembangamdraba Chief Minister resign Tauraba Lengak Pa Haitraba Ngasigi Mihuching Asida Manipur Miam na Thajaba Thambagi Mahutta Mama Lebak Nukshiba Manipur Kanbagi Wakalol Hogalak Liba Nahasing Amade Mahiroi Singda Jelhanba Mathau Tare Haina Konthauzam Eshida MLA Oina Minister Pabo Oiram Laba Hanagi MP T Mainana Rajiv Gandhi ki Marifu Mathoirak Subama Pokumon Thorum the Haikre Lising Machamapal Marifu Maridagi Lising Machamapal Marifu Mapan Pauba India Ge Tare Suba Prime Minister Oiramba Rajiv Gandhi ki Marifu Mathoi Subama Pokumon Gamari Lenana India Pumba the Pangthok Liba Sadbhavna Divas ki Thoram Impal West ki Konthauzam SC ki Awang Jiri da Pangthok ki Thoram Aduda Mahakna Makatana Hauzik Ladiba BJP ki Lengak Asida Thajaba Amata Laitre Lengak Pa Haitraga Atopa party the Taishinduna Lere, Gamen Sembangamdana, Hauzik PR gi Lengak Tamduna, Manipur Kanbagi Mahota, Manipur Miam Kam Tingna Wahanana Sinduna Lady Basida, Dungi Mirol, Ngashi Naharol Amade, Mahiroi Singda, Mama Lebak Nukshiba Amade, Miam Bunuksibaki Wakalon, Pohan Bamatam Oire Haiki. When Lam and Iran say, so Mayama say, Chick Palmer Koi, Channel Loy, Amandri, when a Kansaba, going to Sarkar, embarrassing Mayam, Sarkar, Semang of the Dana, Muslim is resigned to Romani, I think he do now, we have Sarkar, Semang of the Lady.
यामना लुबा ताकगसिदा अखोई निंगनबा यादे ममा लेबा को नुंसीबा मजाति को नुंसीबा अंगांग मयाम अमा सेंगोत्रगति अखोई की लमजिगी होइबा अखोई की सक्तम अखोई की लोन अखोई नुंसीनबा पुनमक्से अखोई कन्मुंग मोदुरबनी तुंग हरगदि बाय चासी सुसिंग मयाम असिदा अखोई मरेवा निंगबी वकलोन अखोई मसे नुंसीनबी वकलोन अमसुंग हिंसा तोकबा अदुगुंबा मयाम असे अखोई तंबीरगा अखोई तंबीरगा पाय पुना सही निचांग सिन्ना लिसिंग अनि अहुम सागत पिरंबा अदुगुंबा साखोटपगि थागदो मदो अखोई लेनबो होनबा ताबने MPCC की किसान की चेयरमैन लाइश्रम नंदोना नुंगाइबा लमदम अमा चाखोटपा खुनाई अमा पुरक्सी हाइरबदे ममा लेबाक नुंसीबा इरमदम की मियामबो ममा मपा इचिल इनाउनी खनबा ngamba मिहुत खनबा मतम ओइरे चाखोटपा एसी अमा ओइनबा होनबदा एसी अदुदा लैरिबा मियामना इसागी मिहुत खनबदा पैसा पाइबा मी खनबा की मतम हेले मियामगा हकथेंगना चटमिनगतबा मिहुत खलसी हाइकी लेबाक मणिपुर नुंगाइना लेगे हारगदी करबा युइना लेबाक आगा फगदगे करबा पार्टी लेबाक आगा फगदगे हाइबदी याम खंबिरगा अमुक्तंगी अखोई पुनबा याम ताबा मचंगी म्यांमार की चरांगनब फिबम असी मखा ताना लैरिबना इंडिया दा मरोइना नॉर्थ ईस्ट दा सोलिबसिंग असी थेंगननबा तोंगान तोंगानबा मिटिंगदगी थबक पाइखटबा मथौ ताई हाइना साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया सेंटर फॉर द MPIDSA न्यू दिल्ली की रिसर्च फेलो डॉक्टर ओम प्रकाश दासना जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन म्यांमार एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर विथ स्पेशल फोकस ऑन मणिपुर हाइबसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC कोर्ट होल्ड पांगथोकपा गेस्ट लेक्चर की थौरम हाइख्रे थौरम अदुदा डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर नौरिम लोकेंद्र सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह मणिपुर गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंह जर्नलिस्ट रिटायर्ड मिलिटरी ऑफिसर सिंह एकेडमिशियन अमदी महैरोई सिंह सरुक याखी डॉक्टर ओम प्रकाश दास मखाताना म्यांमार हौजिक लेरिबा आर्म कन्फ्लिक्ट एथनिक टेंशन अमसुंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेतादबा असि लोइसिनदबना ड्रग ट्रैफिकिंग आर्म स्मगलिंग ओपियम कल्टिवेशन की चांग असि हेनगतलले इलीगल ओइना खुलाई पुशलकबा असिना म्यांमार की सिविल वार लोहंदे अमसुंग इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की लालहौबसिंगदा खुलाई यौहलक्तुना इंटरनल टेंशन थोअले मखाताना बॉर्डर फेंसिंग निंगथिना पाइखटपगी तंगाई फदबलै हाइके The report is indicating that weapons which was part of Myanmar establishment during the conflict looted and they found it across the border. So this has been the issue. It also highlighting that what the intertwined and what is the connection between these two conflicts. So I'll tell you another analogy, not analogy exactly, but how these issues are interconnected. Various groups in this part of India, various insurgent groups have been supporting parties who are working there, like various groups supporting junta, few groups are supporting rebels group, and these cross connections resulted the smuggling of arms, the providing the funding at various levels, providing other resources, and it fueled, ignited, or increased the problem because they also have interest across the border. Those alignment is resulting here that the clashes. So there are various groups engaging in joint operation, various groups in Myanmar. So this has been the issue. Fish breeder integrated fish farmer ama oiriba Bisnupur district ke Kordak ge scientific fish academy ge progressive farmer Haisnam Devana Manipur ge ahanba oina masana macha kaptuna puthokchaba sareng macha lishing ama natural water oiriba Kordak madilda loktak pat yaunaba thadokre मियाम द लोकताक शरेंग खुदोल तमनब वाखलोन गलोइनना हैसनाम देबाना खोडाक मरिलदा सरेंग मचा थादोकपादुदा हैसनाम देबाना मतम अमदा सरेंग हाइबंगा मखल असि मणिपुर मरांग काइन फंगलमी एथाई वायरस लाखिबदगी हौजिकी मिरोलना सरेंग हाइबंगा मखल असि लोकताक पात उब फंगनखिद्रे फिशरीज डिपार्टमेंट ना मणिपुर की फिश फार्मर खरग लोइनना जही खरसिदा सरेंग मचागी फार्म खरदा पुथोकपदि लेख्रे मसिना मणिपुर पाक सना सरेंग फंगनब ngamloi haiba wakalonda yumpham oiraga loktak patta amukhana sareng leihananaba amadi masina manipur da sareng marang kaina phanghanaba pandamda mahakna fisheries department tagi sareng mapi lauraga scientific method sizinaduna macha kaptuna puthok
putoklaba matung sareng macha asi khodak marilda loktak yaunaba thadabani makha tana suleptana matam matamgi sareng macha asi thadananaba pandam thamli haiki mangri bangaji yokhatpada khitachu mating pangba ngamgadra haina isu adugi asada sarengsi ko fishery department gi kudangda torakanda sareng machaji lawrakanda kapani ahamba bidding tawbuji sei ahum ani makai ahum dai change na hai moi hai matanda adugadi adu onaba pura onaba oirame thani pan mapang mnung maji bidding tawbu yarame ba kitu sareng si am nungai bamna aduga amukasu amuk nungai bana maji kamai tawgibu amuk once bidding tawgibu mapisina 3 time bidding to we 20 days manung bidding to we ma je aduga macha lobu jam laiba adi kapasu yam laiba ma je adagi hida gi dose ga si yamna thadabi khoi gi natai nga ga manandana dum yam handana thaba yaba adagi yok pada nungai ba macha lobu yam nungai ba ma oiba aduna adugi pandam da manipur da farm da yok kan da sareng je pak sana puthok buji khara tap ka da man ba haidare adagi aina jahana khoi gi pat toren da marang kaina phangam do adugi leinana ba adugi phangnana ba gi pandam da khoi ngasi sareng macha ma lising ama toren thadoi ji kaina matam da aini hena yamna ngamacha eta yam mayam je pak chana chinba thungna piba ngammi haibai kano da tawbu sunate aina puthok chebe khara je tak ta ha kan da loktak ta changragadi toren da legragadi mathang chei di macha olani aduna sungsoi soidana mathang chei da gidi pa toren marang gaina phangnana bagi pandam da thadok chaban haida sareng ngasigi sareng macha thadaba aduda sarugya kiba retired fisheries officer tombana manipur da sareng marang kaina phanghange hairabadi farm da puthokliba sing asigi mathakta loktak pat yaukrabadi masing thingamdana puthokpa ngamgani haiba wakalonda debanna tawriba sida miyamnasu mateng pangminasi haina appeal tawki sareng je manipur da loktak ta koni poktreng de gi ma thaina de gi ona loktak ki sareng ngai dina leirambe masi myanmar gi Chinuri River sidagi June July da laga idhai dam je sadring haida ka khal aga loktak ta marung kok bane ba ichen da marung kok chei ba ne chen breeding ne ba adu si dam jin block tok thama mina loktak ta sereng di phangaro ba tha da bi lei tramina ngasi hasnam dewan koi isa jina thadri jina mana puthoi ba padakse arang kaila le ram loktak ki sereng do mana puthok cheri ba nga khraji khorak ki turenja thado je sinal loktak ta gi duini no damam de kumda giroi ji rainy season ina loktak yograni ngasi mana thadoi ba nga jina at least yamdra chamada 10 hingera 20 hingera ahing bakadi loktak yorane ba aduna tha taruk ta nipan da ko yari banina loktak ta yam thuna meso orani control to bodum na tamlina adedi praja da ju sareng marang kaina phangena size pingai da jeng ngarang lang da thoreng khalagadi thadok bi ba 아무도는 nganglang de insiini sangda phadokadi ngase macha obuning ngate macha obuning phadokadi masing dhanthara ni dana adu maju public da haining aina Central IPM Center Imphalna Sinduna 2 days orientation training program on pesticides regulatory framework and safe and judicious use of pesticides ngasidagi sanjen thongdalaiba agriculture department ki conference hall da pangthok pahokre haudokpagi thoramatuda director of agriculture government of manipur salam peter momagi nodal officer dr donald sobam yauna mari lainaba official singna sarugyaki technical session da agriculture officer pp chintuna role of state agricultural department insecticide inspector in enforcement of insecticides act APPO pp Binalata Kangjamna Insecticide Act 1968 and Insecticide 1971 amasung Fasai designated officer Philam Surjakantana pesticide residue on human and environment haibahiram asingda resource person oina wanganki Tawamaduga mari leinana sarugyakiba expert singna pesticide chinabagi act amasung rule lairabasu regulate tawdabadagi kudong chadaba kaya mayoknariba sidagi kannaba ever leiba mathautai pesticide inspector amasung pesticide dealer singnasu pesticide chinabagi matangda achauba thaudang lei haina phongdoknaki Tina kapga sinariba tirla kapagi sangsi ayamba farmer singsi directly contact tawje kone dealer na yama tawi dealer jingji bo khona training piraga hariba hidak singji niom chom sin hanba adugi matang na khoi tawdrebsi khwaidagi koina manipur da sahi mada til hidak natraga ko phai hidak sinaba matamsi lorok pantha jini wogidrebani adana hariba matamsi da koina hidak singji niom chom sin halaga chaga do sinjak singji da magi tingi hidak ko phai hidak singji yaudana ba natraga na handana bagi adugi maru pandan do tawni
Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies MIMS na sinduna World Entrepreneurs Day thoram pangthokre khang hairaba mioi kyana saruk yakhiba thoram aduda MU gi School of Social Sciences ki din Professor Memcha Loitongbamna India su ngasi gi malemda entrepreneur ki hiramda mangjil thaba leibak singi manungda ama oirakli Manipur gi oina sumhau sagi langai kaya leibagi mathakta digital gi maikaida changsinba yaba lambi kaya leire financial support fazana pibaga loinana training fazana pirabadi entrepreneur kaya thorak hanba yagani haiki. As we celebrate today the World Entrepreneurs Day, we celebrate more than businesses and profit. We celebrate the human spirit of innovation, the courage to challenge convention, and the determination to create positive change, ideas into reality, and who inspire others to dream higher and act bolder. So the world needs more entrepreneurs, not just for economic growth, but for the solution, innovation and positive changes that bring to society. Coalition Against Drug and Alcohol Kadana Manipur Kunaida Nishana Piba Chaitheng Singbu Pakthok Chauthok na Wakal Khantha Minabagi Sharuk Ama Oinangasi Nomagi Oiba Academic Awareness Program Ama Sophia English School Thawal District ta Pangthokre Awareness Program asigi thimna Mayai Kaba Nishana Mairoi Kunaida Piba Chaitheng na Oike Thoramadu the Headmaster Sophia English School Akoijam Jugeshwar President Kada Hijam Priyokumar Amade President Kada Thawal District Committee Athokpam Ongbi Bimola Susar Yaki Vice President Kada na Ningthauzam Dorena Resource Person Oina Mahiroi Singda Nishana Sokhanba Kayagi Matangda Marik Jumba Wapam Singh Phongdoki Kuntragamari Suba Manipuri Loan gi Numit Amasong Mapan Suba Manipuri Youth Front of Assam gi Mapokuman Thoram Bijoy Govinda Mandop Kamranga Kasarda Manipuri Youth Front of Assam Amade Mitai Irol Yek Loina Sinlon Apunbalop Assam ga Khusamna duna pangthokre Thoram aduda AAMS ke advisor Saikom Kamlakantana MYF ena Assamda lolgidamak honakhiba se singthaduna loiba nairaroi Nipan suba shilduda chankhiba lon asigi phangpham thokpa hak aikhoi su phangnaba khonaba mathau tare haike Kaisam Vidyapatina MYF ena lisingani taraga taruktagi ngasi phauba joina khundariba Manipuri khunai asigidamak honarakpa se miyamna hena khangnaribani NRC CAA COVID Associate Official Language Movement gi matangda Movement gi matangda singthaduna loiba nairaroi daba khudol tamki haiki Manipuri Sahitya Parishad Assam Maru Loishang Silcharna Sinduna Kuntragamari Suba Manipuri Lolgi Numit Thoram Parishad Asigi Silcharda Leiba Maru Sanglenda Pangthokre Manipuri Sahitya Parishad Assam Maru Loishang Silchargi Marueba Myoy Kyana Saruk Yakiba Thoram Aduda Wangang Kibasingna Manipuri Lon Ngasi Oriba Thak Asi Yauna Honabada Achoba Thodang Lokiba Layoi Krabo Oja Sing Amadi Ahlaman Singbu Ningsing Laduna Makoina Akoigi Damakta Tauramba Thodang Kaya Adu Kaufam Thokte Makoina Awana Kaya Mayok Naduna Lon Asibu India ki Constitution gi Nepal Suba Shidulda Chalamduna Manipuri Purupu Saktak Lambane Ngasigi Mirol Ekoina Manipuri Lol Amadi Manipuri Medium School Singbu Mutat Nabahona Bahibasi Ekoigi Mutat Nabahona Bahibasi Ekoigi Taudangi Haiba Wapam Sing Pongdok Naki Rotary Club of Polo City Impalna Edu Plus Skills and Overseas Point Ka Khusham Natuna Model Club School Ama Oiriba Wangkai High School da Life Career Counseling and Guidance Program Ama Pangthokre Mahiroi Chani Yangkai Romna Saruk Yaki South Korea ge Advanced Hydrogen Energy Solution ge Principal Scientist Dr. Bobby Soramna Mahiroi Singda Inot Piba Amade Makoiga Chanaba Sinpham Khanbagi Matangda Wangangke Rotary Club of Polo City ki President R.K. Ratan Kumarna Rotary Club Asina Tauriba Thabak Thoram Singh Khanganbaga Loinana Mahiroi Singna Masana Chatkadaba Lambi Adu Munna Khangna Khong Thangadabani Amade Masaga Chanaba Sinpham Khangadabani Haike Hauji Paugi Merthana Tembabre Amatang Lominasi Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liverda kayam sokhalli khangbibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yeme makigano Azab thammo Sigi yumse next TMT na checksin na lapsilaga thamko banine Dada nang se juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next TMT na ngapseli Extec TMT juhar habadi ngaktok na basembani Zerman technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena hengal adli Extec TMT strength is in the quick matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break imatung damukan na taram nokchari makataba pauda Lions Club of Impal Golden na National Florence Nightingale Awardee Laima Pokpam Ranjit Tabu taram na okre thoram asida club asigi luchingba singsu sarugyaki एक पैर माँ के नाम के वाखलोंदा ZEO जॉन वान की मीटिंग मखादा खुंथोक nganbi upper primary school na sinduna malem gi kaitharagliba aing asagi asi kharadang oirabasu phaganaba pandamda uchara kaya thakre uchara thabagi thorum aduda school asi ki oja sing mairoi sing CMC member sing amadi lekai gi miyoi sing su sarugyaki LDM Impal West amadi SLBC Manipur na sinduna financial literacy camp during 3 months Situation campaign on financial inclusion scheme at Gram Panchayat level Ghari Awang Lekai de Pangthokre. Department of Financial Services Government of India ki matenga loinana RBI District Administration Impal West MSRLM and CRISIL ga khushamnana Ghari Awang Lekai Community Hall de Pangthokpa financial literacy camp aduda APY hangba account hangba KYC toba nomination hapa Pm-Istv gi apikpa loan lobana chingba servicing phanganki Sagolban Thongnawjam Lekai GP Impal West ki manungdagi mioi chama ga yankhai enroll tawduna kanaba lauki SBI Impal West amadi Thawal District ki District Manager and Coordinator Dr. Maitram Uttam Luwang na financial literacy camp asigi amadi tongan ba scheme singi matangda wapong kaya phongtorakli Department of Financial Services Ministry of Finance ki makhada July ki tarik amadagi horaga hojik September ki tarik kontra bawa 90 days ki damakta situation campaign nama pangthok chabani aduga mari leinana akhoi ki gram panchayat level singda Director of Financial Services na India ki gram panchayat sing chalaga 100% situation tawgadori situation asi kari scheme no haima tamda akhoi na zero balance ki account hangoba PMJDY ki account hangoba account hangba kangu sing sina akhoi ki KYC tobai khudong sa pe piba aduna leiba praja mayam dasu akhoi na ngasi appeal tawjariba ase tarik kontra September bo ki manung da isa gi lekai da bank sing na silakpa program sing da yaubiu amasung program si da yahoba nangdraga su isa gi leiriba bank branch satlaga hairiba KYC bu tawbo ero account hangbo bo ero scheme asi yaubiraga hairiba scheme asi khudong saba lobiu haina appeal tawjari ICAR NINFET Kolkata amade Department of Agriculture ki meeting makhada Krishi Bigyan Kendra Thobal na sinduna extraction, processing, value addition and product development from pineapple leaf fiber haibasida numitrani chupna chathagadaba ki home farmers singi oiba skill development program ama kebi ke thawal da hokre ki home gi manadagi karamna scientific oiba mongda lang sungdoktuna phi sagadage amade karamna semni londa chaukat hangadage haibagi hiramda numitrani chupna tongan pa topic singda khana nainagadaba training program adu haudokpagi thoramda MSME Technology Center Impal gi Deputy Director Dr. Shinam Yueren Tomba Meitaina Manipur asi Mahausa Lairembina Hiram Khudingda Wata Padana Thambiram Labalamdam Amane Khangdabadagi Lemduna Amade Manghanduna Lerambane Ngasidi ki home manadagi lang sungdoktuna phi saba yare haibasi khangle Thawal District kumba ki home yamna puthokpa district asigi farmers singi damakte yamna chawba kanaba amane training asigi kanaba se farmers singna mapung phan lobiyu haike Thawal da sinbidana sailamjam siga chanaba pothok amasu oiriba ki home yaw paisa si hai khakang da tate
मागी कोइना अनेम बसरुकनी कानादा बसरुकने न हुंदोइबा मनादसु सा लोक्तन लेरी अनागी मोंगदा अमोदगी लंग सुंदो मतुंगदी कोइना कानाद्रे अनेमने कन्नरिबा मनादसु सा चपी ओरमे अदुंबा मसिदगी औदुरिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिसु कानादरो पोटने बसकने हारमदो अदुदगी कोइगी लन ओंथोकचबगी अदुंबा खंगिनबा तापीबा तंबीबा अदुगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमनी केबी के थौबालगी SMS होम साइंस आरके लेम्बिशनाना अखोगी मणिपुरदा मतम कुइनदगी मांगहंदुना लैरंबा अरेंबा पोट अमगुमना लैरकलबा गिहोंगी मनासी कोलकातादगी निनफेट साथी कौबा एक्सेलरेटर अमा सिजनदुना केबी के थौबालना चांगेंग तौबदा लंग ओइना सुंगदोक्तुना सिजनबा यारे हाइबसी खंगबदगी लमदम असिगी गिहोम फार्मर सिंगबो हेना हाइथोइ सिंथोइनबगीदमक ट्रेनिंग प्रोग्राम असी अनिरक सुबो ओइना पांगतोकपनी हाइकी Ihumana sitting agar koina bagi language kudu pada bagi procedure maka hari ba accelerator sing in pet tagi koina Kolkata dagi noraga trial ta urakanda yam bagi product si putu pada yam marang kaina phajaba yam adum phajaba fiber maka phagam badagi koina in continuation ta urakanda da badagi report to koina in pet pirakanda in pet tagi su koina product ama sina ga swada popularize so sida koina sponsor training koina darani ki mamang su to bigre hada kisna ne rak su bani Indonesia ge veteran Jakarta University da bachelor's degree in PM management tamnanaba lilong leihau khongdagi makakmayum Jamaluddin gi machanupa makakmayum Jahir Khan khalakle haina Manipur Mitai Pangal Welfare Organization ki president MHS Sabana hatada leba organization asigi office ta pawmising unabada pongdokre Mahanamaka Tana Management Course asi tamnabagi damak malem gi leibak yankhaidagi applicant lishing nipumari henbana application form thajilakpaki manungda scholarship award piduna course asi tamnaba mioi taraga nithoi khanbagi manungda India ki oina Jahir Khan khalakpani apokpa Jamaluddina leikai da chatuna yotek thangte khunduna macha lairik wana tamhalamba adu ngaside Jahir na khona badu leptrabadi soidana mai pai haibase lamdam asigi sel thungi awat palaiba imungi mahiroi singda thauna haptuna mai pakna khonabada achauba mateng oiragani haike पृथ्वी के लेबा यंखई हेनबदगी कोर्स अप्लाई तौननबा एप्लीकेशन जे लिसिंग निफु मरी की मथक्ता लाए लिसिंग निफु मरी खर हेनबसिगी मनुंदा माहिरोय तरानी थोय खनबगी मनुंदा इंडिया दगी जहीर खान है रंगांग से सिकतंग यावे मणिपुर की मैथई पंगल सिंगी मरक्तगी लाइब फबदगी महक फंगे महक तौनो होनरगदी खोगी मखाताबा अंगांग सिंग सुमैम फंगबा याबगी खुदोंसाबा लैखिगनी महंग थीरिब सुमैना खोई थीब लेपोइसी आई सेन पाइद्रे आई मुन कंडीशन फत्रे हाने खोई लेपथोइसी खोई मखातानो होननिबगी अपामबदो लैरगदी हेन थीबम संगी अदुन मरम मोरकांदा खोई होनब लेपोइसी हेन मखातानो होनरकांदा हेन फबा खुदोंसाबा तो फंगनलब होनमिनसी National Highway number 2 Tidim Road asigi saruk ayamba laingak asina matam chana midyang changbidabadagi mafam ayambada port hole kaya thokle masina lambi ge accident kaya thoktuna mioi kaya khudong thibanangle maruena gari macha two wheeler thoriba micham miyam di khudong chadaba kaya mayoknare haujik phabu ki oina Imphal to Malom phawbuda lairiba port hole sing laingak na menbiri bara natraga lanai mioi singna melibara khangde मेन बदी मेन क्रे अदुबो लाइबक थीबदी मालोमदगी बिष्णुपुर फावबगी मनुंगदा लैरिबा पोर्ट होल सिंग असे हाउजिंग फावब सेंबिदना लैरे क्लब अमदी CSO कयाना नुंग लैंगोय सिजनदुना मेन बदी मेली अदुबो बिटुमेन मक सिजनदुना मेन बनतबनीना कुइना चतबा अमदे रोड रोलर सिजनदुना चांग मानना मेनबा नतबना गाड़ी चटपदसु खुदोंग चादरे मरमसना मालोम तु बिष्णुपुर फावबगी मफम सिंगदा लैरिबा पोर्ट होल सिंग असिना मरमोरगा मायोक नरिबा खुदोंग चादबा कया से अथुबदा लेंगांग मिडेंग चंगबिदुना लागलिबा अगस्त 19 फावबगी मनुंगदा पोर्ट होल सिंग असि मेंदबा तारगदे डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नंबोल अमदे लेपाक मियामगा खुशमनदुना पोर्ट होल सिंग असि नुंग लैंगोय सीमेंट सिजनदुना तंगाई फदना मियोइबगी पुंसी कन्नबगीदमक मेलगनी हाइरी Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch की प्रेसिडेंट सुओरिबी DC Bishnupur Puja Elangbam Amade Chairman Dr. Wahengbam Gulapi की थौसिल मखादा Society Branch असigi Life Member ओइना ममंग लेकाइदगे लाइश्रम निंगोल नोंगथोंबम ओंबी प्रमोदिनी देवीना मनुंग मतम चादना खंगहोदना लेखिदबदा IRCS Bishnupur District Branch ना लेखिद्रबकी इमुंगदा तेंगबांग पोलम खुशनबका लोइनाना अवाब फोंदोकपगी थौरम अमा लेखिद्रबकी युमदंगसी पांगथोखरे
Manipur Olympic Association की मखादा थौबाल District Olympic Association सिंधुना लागिबा September 23 दगी 29 फाउबा थौबाल District की तोंगान बा ground venue singda discipline kunda chathagadauriba first ever District Olympic Games 2025-26 mai pakna pangthok pangamnabagidamak organizing committee semkhre Thobal District ki Deputy Commissioner ki office conference hall da DC Thobal hana kamaina preside tawduna pangthokhiba anauba committee sembagi mifam aduda senior SP Thobal yauna district asida leiba district level sports association singilu chingba sing senior sports sympathizers sing social organization singilu chingba sing institute organization singi hat ching district administration ki makhada leiba DLO sing kayana sarkyake DC Thobal hana kamebo organizing chairman Thobal District Olympic Association ki president M Manibo working chairman organizing secretary oina M Madhusudon yauna tongan ba members sing khankre committee si organizing chairman oina khankraba DC Thobal hana kamai amade vice chairman oina khankraba senior SP Thobal Sivananda Sharve Anina numit mangani chupna chathagadauriba first District Olympic Games asida District Administration Thobal amade District Police Thobal gi makedagi pangba yaba mateng pangani haire tongan ba discipline kunga mathoida nupa macha chanipan marifu manga amadi nupi macha chamri humbuta taret punna district asigi sanaroi lising ama chamapan yankhaina saruk yaduna pangthokadoriba games asibu mai pakna bakhona bada amade lamdam asida sports ki movement yangshinna ba amasung sanaroi kaya semgat na bakhona bada district asigi miyamna sogat piu haina appeal tawke loisilakpada maroi ba pau amuka na pisari Lanjena duna lairiba singi mihut chingna Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalaga unakre Awang Chingmai dagi hijamongbi bemcha gi misiga mari leina na sem ki ba JSC na ngasin numitung matung dagi National Highway ban chatha bahokre Tungi charol surol da ing tapanungai ay papakunai ama piram na bapun bagi panggal sagat pamathok tai hana hanagi UNLF ki chairman RK Meghan na haikre amade mapandagi changlapa mitop singna yellow mi furup masel gi marakta nuksina da na bahona ribasti amata oina thengna mi na bamathok tare hana yellow mi furup ki secretary RK Vijayalakshmi na haikre How's the Q&A? ISTV na pijaba pau matang sa lojare ni tabiri basing mamukana kurunjari.